Actually di belang last month ket medyo nagarami dati takirang nga kunadan ket tatay apoy di kalman may tinap-isu dati provincial tourism office apo. Imay da nagi-deliver digiti aramiden da nga stars ken lanterns apo para may dekorar to iti sangot Kapitolyo ijay ti among kapo ijay Power Church ken dandu mo pa nga tourist spots diti tayo apo province tayo. So, ari ka sir, kinontrata ti provincial government ti appeals sa makarami dito. Yes apo, di bale makamuda amin ti materyales di bale usaren da lang apo digiti PDLs tayo nga so dati agarami ken mangsakap digiti paroles ken lanterns apo ket adanto met kung gunada kadeti pinagaramid dati anapo nga maited to kadakwada. Mano sir, arami din tang start ko dati idea. Jak masigurado apo kasi ado di in-deliver da apo mesa nga bagun deti in-deliver di kalman apo ken ket tsaka mo no manayunan to pa may deliver apo so nga alakit maragsakan mi digiti PDL sayo apo at adda to braen da ken adanto met maited da kaditi pamilya da iton may kandamit ti sweldo apo. Malaksit ka dito sir no ti private individual sir na parami sa open na town sir. Yes apo, actually ada nakasabit ij sangon apo nga digiti naaramid dan open to the public apo gla digiti no dalaw titi schedule iti dalaw apo ket pabalin na mapangkitan apo digiti naaramid nga starsen kada parol na kunada ket ang damit adot pagpilyan na apo ado nga design so nga open no ka apo nga umayo kitan.